ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Пардохти ғайри нақдӣ дар автобус. Аз унвони мавзӯи имрӯза маълум аст ки мо боз сари як масъалаи муҳиме суҳбат мекунем ва мо огоҳ шудем ки дар нақлиёти ҷамъиятии мусофиркашонии автобус як навоварии навгоние ҷорӣ шудааст ва атрофи ана ҳамин навоварӣ имрӯз мо дар барнома суҳбат мекунем ва номи он пардохти ғайри нақдӣ аст. Яъне мусофир он нафаре ки дохили автобус мешавад, ҳаққи роҳгироро на ба тариқи нақдӣ балки ғайри нақдӣ пардохт мекунад тавассути корт. Ва меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили якум хушомадед мегӯям. Имрӯз саволҳо хеле бисёр ҳастанд ва пеш аз ҳама мо фаҳмидан мехостем ки ана ҳамин навовариро мусофирон чӣ хел қабул мекунанд, оё онҳо аз қоидаҳои дастрасӣ ва истифодаи ана ҳамин намуди хизматрасонӣ бохабар ҳастанд ва ин навоварӣ ба маданияти мусофиркашонӣ чӣ хел таъсиргузор мешавад. Ба ҳамаи ҳамин ва дигар саволҳо имрӯз мо дар ин барнома хуб ҷавоб мегирем. Ҳоло ман пешниҳод мекардам марҳамат навори барномаро тамошо кунед. Ин навори муқаддимавӣ ҳаст ки шуморо ба мавзӯи имрӯза боз ҳам наздиктар мекунад. Ворид месозад. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. шурӯъ аз аввалҳои моҳи октябр дар автобусҳои шаҳри Хуҷанд пардохти роҳгиро тариқи ғайринақдӣ сурат мегирад. Барои амалӣ намудани ин кор дар ҳар як автобуси корхонаи давлатии коммуналии нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Хуҷанд валидатор насб карда шуд ки вазифаи асосии он тавассути корт гирифтани ҳаққи роҳгиро маҳсуб мешавад. мутахассисони соҳаи нақлиёт бар он назаранд ки мусофирон бо системаи пардохти роҳгирои ғайринақдӣ марҳила ба марҳила мутобиқ кунонда мешаванд. вақте ки мо ба системи кортҳои нақлиётӣ мегузарем, барои хизматрасонӣ ду намуди нархҳо муайян карда шуданд. Дар минтақаи якум дар назар аст ки нархи роҳгиро ба андози 1 сомони дар самтҳои дохили шаҳрӣ то бозори Сомон ба нақша гирифта шудааст. минтақаи дуюм бошад нархҳои роҳгиро барои самтҳои берун аз шаҳрӣ то шаҳрҳои Ғафуру, Бӯстон ва ҳам Гулистон бо арзиши 2 сомонӣ ба роҳ монда мешавад. вақте ки мусофирон вориди автобус мешаванд, бояд дар ҳамон таҷҳизоте ки валидатор мегӯянд ва ба ҳамаи автобусҳо насб карда шудаанд, бояд минтақаи сафари худро худ интихоб кунад. яъне минтақаи якум ин дохили шаҳрӣ то назди бозори Сомон ва ҳам минтақаи дуюм берун аз шаҳрӣ. ба ҳамин минтақаи интихоб намудааш ангушти худро пахш намуда, баъд аз назди ҳамин таҷҳизот корти худро гузаронданаш дакорад ва ин таҷҳизот ба таври автоматикӣ аз корти мусофир ҳамон арзиши роҳгиро ситонида мешавад. таҷҳизоти валидатор танҳо ду намуди кортро қабул менамояд. инҳо корти нақлиёти корхонаи давлатии коммуналии нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Хуҷанд ва корт сити мебошад. ин кортҳо дар нуқтаҳои махсус ба фурӯш гузошта мешавад. арзиши он 10 сомонӣ буда 4 сомонияш барои корт гирифта мешавад ва боқимонда маблағ ба мувозинати корт мегузарад ва мусофир ҳангоми нишастан ба автобус аз он истифода мекунад. истеъмолкунанда метавонад аз терминалҳои қади кӯча мувозинати худро пур намояд. барои ин ба терминал корти худро гузошта сити кортро интихоб мекунед. рақами телефонро чида маблағи заруриро пардохт менамоед. маблағ ба ҳисоби корти шумо мегузарад. ин ду намуди корт аз ҷониби пудратчии лоиҳа ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авесто Груп сохта шудааст. ҳангоми пурсиши афкор дар дохили автобус мусофирон аз ин навгонӣ огоҳ буда изҳори қаноатмандӣ намуданд. ناز میشه پروندم و می پول مثلا رک رو جنجال میشه تو سیو زشت دادم و یه خیلی تنگنته یه خیلی خواهد نته میخوام میگم 100% خوب میشه در این سال زمانات تنبولی خیلی بیدوستوچه میشه کارتک نه خیلی معقوله. автоматизатсия кунонидани роҳгиро дар автобусҳои шаҳри Хуҷанд дар асоси лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъиятӣ сурат мегирад. ин лоиҳаро бошад Бонки таҷдид ва рушди Аврупо дастгирӣ кардааст. пардохти ғайринақдӣ дар нақлиётҳои мусофиркашонии автобус таҷрибаи аввалин нест. чунин лоиҳа якчанд сол пеш дар шаҳри Душанбе низ амалӣ шуда натиҷаҳои мусбиро нишон дод. карта категория мекунем аз банкомат. агар пулро тавонад через банкомат пул кард, автобусро вай мекунем. Через вай. Ба фикрам на. ин агар вай надошта боша, карта метаби даромадан мегиред.
марҳамат, аз ҳамин навгонӣ навоварӣ шумо бохабар ҳастед? Огоҳ шудаед? бале бохабар ҳастам, огоҳам ҳастам. Ман ба мутахассисон саволе дорам. Мехостам саволи худро бидиҳам. Агар мусофир корти худро фаромӯш кард, яъне ки ҳангоми ба автобус дохил шудан корт надорад, яъне ки пули нақд супоридан зарур аст, яъне ки чӣ кор кунад бояд? вақте ки кортҳои нақлиётӣ ҷорӣ карда мешаванд, хизматрасони аллакай пулро фақат ба тариқи корт, тариқи нақдии пардохти роҳкро тамоман аз байн бардошта мешавад. барои ҳамин ҳамин мусофирон, шаҳрвандонро зарур аст ки пешаки ҳамин кортҳоро аз нуқтаҳои фурӯш ба худ дастрас намуда ба гузаштан ба ҳамин система онҳо ҳам омода шуданашон лозим аст. масалан мешавад хай ягон мусофир тасодуфан корта фаромӯш кард ё бекорт омад. агар ягон рафиқи наздикаш ягон шиносаш бошад, метавонад аз корти вай ҳам истифода бурда аз автобус истифода барад. яъне аз як корт ду нафар истифода бурданаш мумкин аст. ман мехостам савол кунам ки агар мисол ҳар як кас шароити ин кортро харидан надорад ва ин шарт ва зарур аст ки ин кортро корти душанбеситиро харад. шахсан худи шумо омода ҳастед ба гузариш ба ҳамин системаи нав? ҳа, омода ҳастам. ин хеле хуб аст ки мо бо пул бо ин шароити COVID-19 ки коронавирус аст ҳозир пулро ба даст намехӯрем. шароити хеле хуб шуд ки мо бо корт истифода мебарем. донишҷӯён ҳастанд мисол шароит надоранд ки ин кортро харидорӣ кунанд ва ин шарт ва зарур аст ки ин кортро аз душанбесити бо маблағ супурда хариданашон зарур аст. ман ҳамин саволро додам. марҳамат. кадоме аз шумо ҷавоб медиҳед? ман гӯям яъне корт бемаблағ нест, бемузд ё ройгон нест? инҷа акун мо барои корту гузашта мо якбора гузаштасагиамон не. барои мо пешакӣ омода карда халқа тайёр кардостем ки то ҳамин рӯзи гузариш шароиташонро назар бигирифта, дигар ҳолатҳои назар бигирифта ҳамин гузариш ба ваҳоям омода шуданашон дар кардем. агар мо якбора бехост гузарем, хай саволи ино ҷоннок буд ки масалан тифоқо омад маблағаш нест. мо ино мефаҳмем. лекин мо ино пешакӣ ҳозир мана хабардор бошанд қариб як моҳ эси мо корҳои ташвиқотӣ гузоштем ки ман автобусҳо таҷҳизотҳои валидатор насб кунем, халқ ҳамона бенаду пешакӣ ҳама нигоҳ ки худошонам омода кунанд. барои ҳамин мо хоҳиш мекардем ки ҳамин гузариши корту воқеан омода шаванд. акун инҷа маблағи 10 сомонӣ гуфтем дар марҳилаи аввал ин 4 сомонӣ барои арзиши корт мисол нигоҳ дошта мешавад. вақте ки агар мусофир як муддати муайян ба корташа агар бозгаштед, агар вай 4 сомониша бо ҳам гаронда дода мешавад. метавонад мусофир 5 сомонӣ супурад, 6 сомонӣ супурад, 10 сомонӣ, мумкин 20 сомонӣ супурад. вай асм вай шароити иҷтимоӣ ҳолати ҳамон мусофирро вобаста. шарт не ки ин мина 10 сомонӣ супурад. маблағаш масалан камтар бошад, метавонад 5 сомонӣ супурад, аз вай 4 сомонӣ нигоҳ дошта мешавад, хай 1 сомониша истифода бурд, даро рафта мисол терминал ба 2 сомонӣ, 3 сомонӣ чанд қадар пулаш бошад, пурра карда метавонад. муҳлати истифодабарии як корти пардохтии чанд сол аст? чанд сол муайян шудааст? муҳлати истифодабарии корт 3 сол муайян карда шуд. баъди 3 сол аллакай вай корношоям мешавад, бояд корти нав гирифта. дар ҳолати корношоям шудан ҳамон масалан 4 сомонӣ маблағ бозпас гардонида мешавад ё не? мешавад. бозпас гирифтан мумкин аст. хуб, ҳамагӣ имрӯз мо дар шаҳр чанд автобус дорем? чанд автобус гашту гузор мекунад дар маҷмӯъ? хизматрасонӣ таври шаҳрвандон медонанд, мо дар асоси ҳамин татбиқи лоиҳаи рушди нақлиёти ҷамъияти Хуҷанд соли 2018 100 адад автобусҳо ворид кардем. мана ҳозир зиёда аз 2 сол аст ки шаҳрвандони азиз аз ҳамин хизмати автобусҳо истифода мебаранд. ҳозир имрӯза ҳамин шароитдо баъде ки ин панҷшавии касалии коронавирус ба амал омад, анбӯҳи мусофирон ҳам нисбати давраҳои пештара як андоза камтар шуд. имрӯза ҳамон вобаста анбӯҳи мусофирон ба аз рӯи таҳлилҳо, мушоҳидаҳо барои самаранок истифода бурдани автобусҳо мо ҳар рӯз то 50-55 адад автобусҳо кор бибаровардосем. лекин корхона имконияти аз ин ҳам зиёд автобусҳои ба кор баровардамо дорад. вақте ки аз меъёр зиёд шуд, баъд самаранокии истифодабарии автобус паст мешавад. барои ҳамин ҳозир як меъёри нағзаш ҳамин самаранокаш
50-55 عدد موافق میکنم. اکنون به همه همین اتوبوس ها ولیداتر نصب کرده شده است؟ البته به همین اتوبوس ها زیاد از یک ماه شد که ما علاقه این تجهیزات ها را نصب کرده برای گزارش به همین سیستم علاقه آماده می باشیم. گزارش مرحله به مرحله عملی می شود یا اینکه یک باره همه همون 50 یا نمیدونم 55 عدد اتوبوس یک باره خوب به کار شروع میکند ولیداتری آن یا اینکه درست قدم است. به قدم؟ سوالاتون درست است. من با معلومات شهروندان رسانم که امروز ما حالا در 4 خط سیر به اهالی خدمت رسانده ایستادیم. همین گزارش به سیستم کارتی این مرحله به مرحله میشد. مثلا در مرحله اول ما یک خط سیر میگیریم. همین خط سیر پر مثلا ممکن دوام یک هفته یا 5 روز گزارش که شد. همین وقتی که خلق همین خط سیر استفاده میکنن آموخته شده پر یک معیاری معین با اومدن بعد دیگه خط سیر میگذاریم. بعد از وقت همین خلق خط سیرهای مرحله به مرحله میگذارن. همین خط سیرها یک باره نه. اینجا من باید چه قاید کنم که برای چی ما همه خیلی با نوبت گرفتیم خط سیر رو. مثلا مسافر امروز اومد تصادفاً خط سیر یک بشیش اونجا علاقه ما سیستم کارت جاری کرده لیکن مسافر مثلا پولش نیست یا ویش نیست همین سمت کارت نداره. کارت نداره. همین سمت خط سیر با دیگه خط سیر هم سال یک منطقه معین به حرکت میکنه. میتواند این خط سیر کارتور استفاده نبرده از دیگر خط سیری که مثلا حالی وای به پولی نقد کردیم ممکن برای هم مسافران هم سرسام نکردن همه ما خط سیرها هم با نوبت میگذارن یک باره نی همش. رولک های ترغیباتی تیار کردگی ما چند وقت شد تلویزیون های هم اعلان ها داده اعلان هایی که به طریق سطر میگذارن اعلان های هم گذارنده که همین گزارش به این سیستم به نزدیکی به راه مانده می شود برای همین مسافران هم آماده شوند. این چنین وقت اتوبوس های همون تابلوهاش بیام نزدیکی ما همین کارت های و های رولک های ترغیباتی امون که هم نوار به میمونیم اتوبوس ها. کارت پرداختی رو از کجاها دسترس کردن ممکن است؟ یکم در نقطه سودای خودی کارخانه و نقلیاتی. دویم در терминал های اکسپرس پی دوشنبه سیتی که نصب شدن بمانید گرفته میشن. من نمیگم خریداری از گرفته میتونن چون که کارت بی پول کارت این بی پول 4 سومون این ما 4 سومونی سپوریم یا نه سپوریم؟ میسپوریم 4 سومون باید سپورید. برای چی؟ برای که سهام نشود. ما در آغاز گفتیم که 4 سومونی در توازن همون شما می ایستد و حاضر گفتیم که تماما رایگان است به خاطر آن که تماشابین به شبهه نفراید. ما باید 4 سومون میسپورن از 4 اضافه این در توازن همون کارت استفاده میشه. برای استفاده میشه. اینش اختیاری. لیکن یک چیز هست که در والنتیرهایی که برای فروش میبرن برای بسیارتر دسترس شدنی کارت و تستر دسترس شدنی کارت 50-60 نفر تا 100 نفر والنتیرها در اتوبوس ها کار میکنن برآمده. همون تقسیمات کارت های وها استانداردی 10 سومونی 4 سومون این مبلغ استفاده نشونده 6 سومون در توازنش چون که برای حساب و کتاب یا اینکه فهموندی دادن با والنتیر یا با شخصان با مسافران قیمتر میشد یا پولی مایده هست نیست 10 سومونی این پولی این با ما تجربه نشان داد تجربه شهر دوشنبه نشان داد که همین قلایتر برآمد. برای همین خلق خلاصه آمدیم. از این میبراید که اگر که والنتیران همین کاری سیستم نو را به مسافران فهمانده میدادگی باشند پس خدمت رسانی پولچینک ها به اصطلاح کنترلورها چی میشوند؟ آنها یعنی از جای کاری خود محروم میشوند؟ وقتی که ما طریق غیر نقدی میگذاریم این وقت علاقه وظیفه خدمتی کاندوکتورها چخیلی که میگن از بین میرود. لیکن از ماموریت کارخانه چاره‌جویی نموده است که همین نفران را هم باید جاهای کاری علاوه‌ای تامین کنند چون که آنها هم زیاد از 2 سال است که در همین کارخانه فعالیت کرده برای پیشروی اون سهم خود را گذاشته ایستادند. همگی چند نفرند؟
ҳамега ҳозир 65 нафар кондукторон 65 нафар ин аллакай хеле бисёр ҳастанд. Тасаввур кунед ки 65 оила шояд бе як бурда як насибаи худ монданаш мумкин аст. Бинобар ҳамин фикр мекунам ки ҳатман сари ин масъала низ фикр мекунед. роҳбарияти корхона чораҷоӣ намуда истодааст. бисёр хуб. ва ман инҷо бисёр мехостам ки бо муҳтарам ронандаҳо ҳамсӯҳбат бошам. Марҳамат. Анакнун ҳамин навовариро худи шумоён чӣ хел қабул кардед? Марҳамат. ҳама тарафа нағз. пули нақд намеша бюджети давлат биён мисол маблағи калон ворид мешавад. ҳисоби инам моҳонаи ронандаҳоям касро ҳама баланд мешавад. барои ҳамин нағзишам ҳайд. дар маҷмӯъ дар ҳолати ба гузариш ба пардохти ғайри нақдӣ музди маоши ронандаҳо боло бардошта мешавад ё не? албатта инҷа музди меҳнати ронандаҳо ҳозир корхона системи корбай кади ҷорӣ кардагӣ. яъне чӣ маъно дорад? соати корӣ бо илова пулӣ барои баризофа иҷро намудани ҳамин маблағи даромати яъне нақша онҳо бояд ҳар рӯз нақша супоранд. чӣ қадар агар ҳамин ронандава ҳамрӯза мисол пардохт тариқи корт зиёд шавад ҳам ба вобаста як фоизи муайян маоши ронандаам зиёд мешавад. яъне тариқи корбай ҳамин хел ҳисоби китоб карда мешавад. ҳозир нигоҳ кунед масалан дар ҳамин автобус шумо ронанда ҳастед, шумо ҳатман бояд нақлиётро идора кунед, ба роҳ нигоҳ кунед. дохили автобуси шумо вақте масалан мусофирон дохил мешаванд шумо аз куҷо мефаҳмед ки вай ҳамун корти худро истифода бурд ё не? масалан ҳамун волонтерон ёрдамчӣ мешаванд, назорат мекунанд. ки назорат мекунад ки масалан воқеан ҳам ҳамин мусофир софдилона аз рӯи виҷдон корти худро истифода кард ва хуб аз манзиле ба ҷое рафта расид. ман фикр мекунам ки кори шумо сарбори шумо изофатар шуданаш мумкин дар марҳилаи аввал. дар ин вақт даромад аз дари аввал мешавад. хуб ҳам як дара мекушоем, мебинем ва валидатор назди мо меистад. ҳамон вақт мебинем ки ваяша медорад бо яъне мусофирон ҳангоми аллакай ворид шудан ба автобус бояд ки онҳо корти худро истифода кунанд ва пахш кунанд кортро наздик кунанд ба валидатор. бо инҷа мана волонтеро мешавад ё бо назорат мекунанд. яъне бештар аз дари даромад дари якум мешавад, баромад дари дуюм ва сеюм дари қафо. мо ҳамин илова кунам ки вақте ки кортро аз қайди валидатор мегузаронад, агар аз қайд гузарад валидатор овоз мебарорад ки ин тасдиқи оне ки пардохт гирифта шуд аз ҳамин корт. вай овози баланд зо ронанда бевосита вай гӯш карда метавонад. ҳамин вақте ки мусофирон дар омдан валидатор ҳамин тӯри ронанду насб карда шудааст. ронанда мисол бе ягон хел ҳаракатҳои иловагӣ назорат мекунад ки ҳамин мусофирон кортҳоро қайд карда гузашта истоданд ё қайд накарда гузаштанд. яъне дар як автобус як валидатор насб карда мешавад. дари пеш дари пеш. марҳамат. бояд чизро қайд кунам. ин як намуди корбарӣ мебошад. дуюмаш ин мо шӯъбаи тафтишоти назорати дорем, ҳамун контролёрҳое ки гуфтем. инҳо дар вақте ки мусофир ба автобус дохил мешаваду корти худро намезанад, дар истгоҳи оянда мумкин ки контролёр медорад ба автобус. вай медорад бо таҷҳизоти махсус дорад. вай дар давоми як 5 дақиқа бояд ки як автобусе ҳама вай кортҳоро тафтиш намояд. оё маблағ гузаронданд ё нагузаронданд. вақте ки он касе ки корти худро ба валидатор наздик накарду пули сафарро надода шишт, вай вақти тафтиш кардан нишон маблағи роҳгироро пардохт накардааст ғайри нақдӣ. қонунвайронкунӣ ҳисоб мешавад. маблағро пардохт накарданд. нисбати чунин ашхос якон чораҷоиро ҳам пеш мекардед? албатта чораҷоӣ мешавад аз тарафи корхонаи нақлиётӣ. вақте ки ин система ҷорӣ мешавад, дар як вақт ҳамин назоратчиён ҳам ба фаъолият шурӯъ мекунанд. як гурӯҳи муайян онҳо таҷҳизоти махсус ки ҳамин автобусҳои назорат карда мегарданд. масалан шуд ҳолате ки ягон мусофир роҳгироро пардохт накард. агар ҳамин муайян карда шуд, дар ҳамин ҳолат нисбати ҳамин мусофир протоколҳои маъмурӣ тартиб дода ҷарима кашида мешавад. мана аз рӯи оинномаи нақлиёти автомобили ҷумҳурии тоҷикистон андозаи ҷарима ба андозаи 10 каратаи арзиши роҳгиро муқаррар карда шудааст. масалан агар мусофир самти дохили шаҳрӣ бошад, ин аллакай 10 сомона мешавад арзиши
ҷарима. Агар берун аз шаҳр бошад, нархи роҳкаро 2 сомоне, даҳкараташ 20 сомоне мешавад. фаҳмо инҷо ман таклиф мекардам як нафар хуб ҳамкори шумоён дар барномаи мо иштирок мекунанд ва ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин тарзи истифодабарии карти пардохтиро тавассути ҳамон валидатор пардохт намудани ғайринақдиро ба мо агар имконият бошад нишон диҳед то мо хуб ана ҳамин чӣ хел корбарӣ намудани кортро ҳам фаҳмем аз ҷумла тамошобинон низ. пеш аз истифода бурдан шаҳрвандон бояд масалан ҳаминҷо чӣ хеле ки дидист кнопкаш аст дохили шаҳр ва берун аз шаҳр айнан чунин таҷҳизот дар дохили автобус аллакай насб шудааст пеш ҳамин насб карда шудааст ҳозир масалан интихоб мекунанд дохили шаҳр бошад дохили шаҳрро интихоб карда карти медоранд хуш омадед ин овоз меборад яъне ки ҳозир тарозии ин 4 сомонӣ буд 1 сомон чӣ хеле ки мо дохили шаҳрро интихоб кардем 1 сомон гирифту бас балансаш 3 сомон шуд гирифт ҳозир ин хушомадед яъне ки шаҳрвандон инҷа бо хушомадед яъне аллакай дохили вориди автобус мешавем ва 1 сомони мо аллакай гирифта шуд да албатта ронанда бо хабар уҷа ҳастанд ки шаҳрванд маблағи роҳгироро пардохт кард хеле аст ва метавонем мана берун аз шаҳр интихоб кунем карти ройгон ин берун аз шаҳр интихоб кардем ин махсус ҳуҷҷатҳо ки мана аз тарафи пешниҳод аз ширкат мешавад ҳуҷҷати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ки чунин картҳо ба шаҳрвандон дода мешавад ин новобаста аз замин вай маблағ намегирад чунки чӣ хеле ки инҷа вай овоз баровад карти ройгон аст картҳои наврас ҳаст инҷанда 50% сони донишҷӯ ҳаст бо ҳамон махсус порталҳо сохта шудааст ҳозир чӣ хеле ки дар шаҳри душанбе истифода мебаранд аз сомонаҳо даромада худиш донишҷӯ масалан номери телефоншонро дароварда заявка мекунанд яъне ки дархост мемонанд махсус мутахассисон санҷида баромада ҳамон ҳуҷҷатҳошон тасдиқкунанда бошад баъд қабул мекунанд бо воситаи ҳамон смс паёмак вақто хабар мерад баъд онҳо метавонанд аз ҳамон терминалҳо номери телефонро чида картаро мегиранд бо тарзи автоматик худи ҳамон корт вобаста аз ҳамон дархост ин хоҳ наврас аст ё донишҷӯ аст типашро ҳамон иваз карда маблағи пардохт агар ки бошанд маблағашро ҷамъ карда картро метавад ҳозир нигоҳ кунед мо аз куҷо мефаҳмем ки ана ҳамин хуб таҷҳизот аз хуб ҳамёни мо гӯем ҳам хато намекунем яъне аз ҳамон корти пардохтӣ ҳамагӣ ҳамон 1 сомонро гирифт боқимондаи ҳамон тавозуни худро мо чӣ хел тафтиш карданамон мумкин аст ки воқеан ҳам ман бовар кунам ки аз ман 1 сомони ҳаққи роҳгиро гирифта шуд дуруст қайд кардед дар вақте ки дар ҳолати пардохт кардан чӣ хеле ки шумо муайян аст худи ҳамин экрани валидаторба нишон метиҳад якумаш дуюмаш барномаи душанбе сити ҳаст агар донтон ҳамёни электронӣ барномаи душанбе сити ҳамон ҷондиан вай мешавад вақте ки агар бо воситаи QR код аплод кунанд агар унҷанда ҳамон таърихи пардохтош мешавад ё метавонанд дар қафои корт инҷа номери телефон маркази хизматрасонӣ навишта шудааст ки метавонанд бевосита шаҳрвандон занг зада аз ҳамон таърихи пардохтошон бохабар бошанд хуб агар масалан ҳамон истифодабаранда истеъмолкунанда хуб шояд фаромӯш кард ки тавозуни вай пурра нест ва дохили автобус шуд пас кортро вақте наздик мекунад ба валидатор муайян мекунад ки дар корт маблағи кифоягӣ ҳаст ё нест чӣ хел сурат мегирад дар ҳолате ки шаҳрванд пардохт мекунад масалан инҷо мо ҳозир 5 сомони мондагӣ вақте ки 5 сомон пардохт ка бошад хуш омадед мегӯяду дуюм озвучка мешавад маблағ ба итмом расида истодааст яъне ки огоҳро низ якуним то 2 сомони монадага уже пешакӣ огоҳ мекунад ки маблағатон ба охир расида истодааст мегӯяд ва тавозуни худро пурра кунед пешакӣ огоҳ мекунад ба шаффофияти кори ҳамин таҷҳизот шумо шахсан худатон бовар мекунед бале боварӣ доред ташаккур маълим ман бисёр мехостам ба суҳбати мо пайваст шавед марҳамат ва андешаи шумо вобаста ба мавзӯи имрӯза ва атрофи анамин навоварие ки мо имрӯз суҳбати мо ҷараён гирифта истодааст ман бисёр мехостам андешаи шуморо шунавам яке аз шаклҳои муосир мана дар нақлиёти ҷамъиятӣ ҷорӣ карда шудани кортҳои пардохтӣ ба ҳисоб меравад ман тарафдори чунин низом ҳастам ва якчанд аҳамиятро низ дорад мана пеш аз ҳама дар ин ҷо қайд кардам ки вобаста ба мақом табақаи аҳолӣ барои наврасон барои донишҷӯён барои нафақахӯрон шояд бошад чунин ваҳо тарофаҳо
чунки дар шаҳри Душанбе ҷорӣ шудагӣ чунин тарафҳо вуҷуд дорад ва ин аз як тарафи масъала. Дигар тарафи масъала дар ҳамин зоҳир мегардад ки хай дар оянда бо боз такмил додани чунин низом ҳамин кортҳоро шояд соҳибонаш тавонанд барои ворид шудан ба осорхона ба дигар ҷойҳо марказҳо истифода баранд ва пеш аз ҳама боз бартарияти ҳамин низом ба худи муассисаи нақлиётӣ аст, зеро ки тавассути ин барномаҳо идораи нақлиётӣ метавонад ҳамрӯза маблағи чиро ҷамъоваришударо муайян кунад, назорат барад. Ин ки ба шаффофияти ба ҳисобгирӣ ба ҳисоботдеҳӣ эътимоднок будани маълумотҳо ба фикри ман мусоидат мекунад. Ва боз як каму беш мехостам фаҳмам ки оё ҳамин вақте ки хай боз дигар масъалаш вақте ки назоратчиён шумо қайд кардед пулчинакҳо дар ин ҳолат аз фаъолият боз мемонанд, ин ба сарфаи фонди музди меҳнат оварда мерасонад албатта ва вақте ки мана пагоҳи рӯза мо ҳам ба кор меравем ва ҳама саросима ҳастанд ва аз рӯи ҳамон наворе ки мо дидем бояд бо навбат истода чиро гузошта кортро гузошта баъд савор шаванд. Ин ба фикри ман каму беш ба суръати ҳаракати нақлиётҳо таъсир мерасонад ва дар ин ҷо гуфта нашуд ки оё ҳамон муштариёне ки берун аз шаҳр мебароянд, мана аз Сомон бозор боз ба самти Ғафуров ё ин ки ба шаҳри Бестон мераванд, тарафаи онҳо дигар хел аст ва инро чӣ хел назорат карда метавонанд? Агар дар дохили шаҳр гуфта маблағи вайҷо пардохт намоянду онҳо рафта аз Ғафуров фароянд. Инаш ба чӣ хел камакак мехостам равшани анзан. Ташаккур. Бисёр саволи фикр мекунам ки ба ҷо аст. Марҳамат, ҷавоби шуморо мо интизор ҳастем. дар инҷо ман ҳаминро қайд кунам ки якун пеш аз ҳама мо бояд аз ҳамин хизматрасонӣ як бовиҷдонона истифода барем. Вақте ки мо сафари худро анҷом медиҳем бояд ҳамин минтақаи нигоҳ карда роҳгироша пардохт кардани мо лозим аст. Дуюм, вақте ки назоратчиён мебаранд таҷҳизоти назорати ки ҳамин кортҳои назорат мекунанд, аз вақти ҳамун ба қайд гирифтани корт аллакай ваҳо муайян мекунанд ки ин мусофир дар самтҳои дохили шаҳрӣ истифода бурдост нақлиёт ё ин ки берун аз шаҳр. аз ҳамин ҳолат назоратчиён муайян карда хай хулоса карданашон мумкин. Акнун гап сари ҳамон назоратчиҳо ҳам меистад ки масалан шояд манзури муаллим ин аст ки худи ҳамон назоратчиён ё худ пулчинакҳо шояд як дар муддати муайян намедонам шояд доимӣ бошад фаъолияти онҳо низ шояд идома ёфтанаш бар манфиати кор аст. Онҳо чунки назорат мекунанд ва шояд рӯбарӯ мешиносанд ки касе аз кадом истгоҳ баромад ва аз кадом истгоҳ мефарояд. Ин шояд як андоза пешниҳод ҳам бошад. Дуруст? Ба фикри ман бе ҳамин хизмати назоратчиён каму беш дар марҳилаи аввал шояд ин имконнопазир бошад. Дуруст, чунки худи ронанда ҳамаи ин ҳолатро якбора хуб зери назорати худ гирифта хонохон наметавонад албатта, чунки вазифаи вай дигар аст. Вай бояд ба роҳ нигоҳ кунад ва бехатариро таъмин кунад барои мусофирон. Самтҳои байни шаҳрӣ бошад, хай дар ин ҳолат чи аст ки ронанда фақат танҳо дар чамбарак нишаста идора мекунад нақлиётро. ва дар ҳамин ҷо бояд қайд намоем ки бо мусоидат мекунад ба фарсудашавии мана асъори миллӣ мо ифтихори мо Сомонӣ мусоидат мекунад. Хай дар ин ҷо ба фикри ман хуб мешуд ки амин корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ бештар ба роҳ монда шавад. ҳоли нақлиёти ҷамъиятӣ мана автобусҳо дар шаҳри Хуҷанд дар вилояти Суғд таи 2 сол инҷониб чӣ карда истодаанд, амал карда истодаанд, лекин мутаассифона наҳваи шаҳрвандон ҳатто маданияти анамун чиро савор шуда ба тозагӣ озодагӣ риоя кардан, ба калонсолон эҳтиром карданро надорам мутаассифона. Хай манам савор мешавам, шоҳид мегардам ба чунин ҳолатҳо. خب متاسفانه فرهنگ همین مسافرکشانی شاید نمیدونم هم مسافرکشانی و هم خب از همون نقلیات‌های جمعیتی استفاده بردن به درجه خب بلند نمیدونم ترقی کرده است یا نه. به هر حال از مشاهده‌های خود شما میگوید ما میشنویم که واقعا هم در مورد تازگی و آزاده نگاه داشتن همون داخل مثلا اتوبوس یا اینکه به همون نقلیات جمعیتی سوار شدن، برآمدن، فرآمدن، مناسبت کردن، این واقعا هم باز یک مسئله مهمی دیگر است که اطراف این مسئله نیست. ما بارها صحبت کردیم، شاید باز هم ضرورت پیش شاید البته سر این مسئله نیست، البته فکر خود را بیان میکنیم. مرحمت، من بسیار میخواستم شما ادامه دهید. رفت همین خب تجهیزات کارناشایی هم شد. خب هنگامی همین کاربری کار کردنش مثلا روزانه
چیکار میکنیم از کجا میفهمیم چی میشود بعد پرداختی گفتند که نقدی اینجا علاقه راه داده نمیشود جهتی کنشان اكون خیلی شاید شودون لیکن به هر حال این تکنیک است چیزی گفته نمیشود کسی کفیل نمیشود مخصوص برنامه سامانه مانیتورینگ میگوید یعنی که مخصوص کارگران نظارت کرده میشنن این همه این استراسه ها یعنی که سیم کارت دارن سیران تجهیزات ها سیم کارت دارن یعنی که در کجا جایگیر شدنی خودی نقلیات را معین که دیده میستن یعنی که همون پرداختاش آمده است همون ترانزکسیون میگن همونش نظارت کنه میشن در حالتی که اسیاز میبرن مخصوص هر یک وایبر ریزرنیک تایید کنندگی یعنی که رفته در حال ایواز میکنن سونی بعد اینجا خرید کردن ممکن که این در حالت آفلاین میگوید آفلاین بیان استفاده برده میشد این چیز یعنی که وای نیست شرط نیست که این باید فقط آنلاین باشه یعنی که گریان میستاد همه جاش پیوست میستاد سیم کارت دارد وقتی که سیازنده باشه مبلغ قبول کدام میگه اکنون این دیگر تجهیزات این است چی این تجهیزات مخصوص مثل یک پست ترمینال پست ترمینال هست این با خودی همون نظارت چه داده میشه این همون چخیلی که قید کردن در ایستگاه ها آنها نیستن خودی خواه اتوبوس به در آمده شهرونده ها این برنامهش هست وقتی پیش از در آمدن رقمی هر یک تجهیزات نمر دارد رقم نمری همین تجهیزات را وارد کرده بعد به واسطه میتوانند کارت های شهروند ها را سنجند که شهروند پرداخت رو یعنی توسط همین تجهیزات سنجیده می شود که ممکن وای حقی رو پرداخت کرد یا نه در اینجا باید چی را قید کردن لازم است که وقتی که شهروند کارت رو خریداری می نماید از ترمینال یا از دستی والنتیران این همچون کارت نقلیاتی میشه با این یک چی فونکسیه دارد که این من خیلی که ما دیده ایستادیم کارت ملی دوشنبه سیتی اینجا لوگوتیپش هست شهروند میتونن کارت بانکی راش رو نیز فعال کنن در اینجا در همون پشتی کارت اینجا یوزدی کماند نوشته شده است مثلا زیادش 366 پن نمبر زیادش یک ریشاتکه یعنی که پن نمبر یعنی 16 رقمی که در روی کارت نوشته شده است در حالتی همین رو فعال کردن با SMS پایانک ها با همون شهروند تلفنشان پین کدی همین رمزی پین کدی کارت می آید بعد میتونن به واسطه همچون کارت بانکی هم استفاده برن و این دوشنبه سیتی با همون حامیان الکترونیک که ما قید کردیم همون در خودی حامیان الکترونیک همین کارت پیدا میشد میتونن باز پرداخت های کمونالی ساتوی سیاز و دیگر همگی زیاده از 200 نمودی پرداخت رو میتونن استفاده برن بسیار خوب خب اینجا درباره طرفه ها گپ زدیم خب طرفه ها گوناگون میشدند از صحبت شما من به همین خلاصه آمدم که یعنی طرفه برای شاید نفقه خوران برای دانشجویان برای مکتب بچه ها برای من بچه های خردسال اکنون در مورد همین طرفه ها نرخ و نوای همون طرفه ها چقدر میشود گوناگون است یا اینکه مثلا اینجا درباره کارت رایگان گپ زدیم و برای کی کدام خب طبقه جامعه اهالی در اینجا ما قصد کنم که اکنون وقتی که ما این نمود خدمات رسانی میگذاریم دو نمود کارت میشه من این کارت نقلیاتی یعنی کارخانه نمودش من خلاق بعد من این کارت های نقلیاتی یعنی دوشنبه سیتی بعد میشد کارت های رایگان این برای اون کاتگوری مسافرانی که مثال امتیاز دارند از استفاده نقلیات جمعیتی به همین مسافران امتیازها کارت علاوه مخصوص داده میشه شاید معیوب هستند من درست فهمیدم شما اکنون مسافران امتیازنامه کی ها میدارن مثلا اعضای قانونگذاری ما اشتراکچیان جنگ افغانستان چرنوبیل برطرف صدمه چرنوبیل حمایه ساخت کنستیتوسیونی معیوبان گروه یکم و دوم اینچنین خدمتچیان حربی و کارمندان ساختارهای قدرتی همین خیلی امتیاز مقرر کرده شده است اونها همین کاتگوری مسافران باید عمده از کارخانه کارت شخصی امتیازنامه گرفتنشان لازم است همون شناسنامه و هم معلوماتنامه دختر رو پیشنهاد کرده برای خود کارت علاوه گرفتنشان داد وقتی که این کارت ما از تجهیزات میگذاریم چخیلی که قید شد کارت رایگان همین صدا میدهد این معنی اون که این مسافر علاقه خدمات رسانی رایگان استفاده برده است
غیر از این طبق قانونگذاری ها برای کودکان از سن 5 تا 12 ساله با اندازه 50% ارزش راهکار مقرر کرده شد و این خیلی کودکان هم عمده مثال از کارخانه برای خود همین کارت مناسب گرفتنشان لازم است. یعنی هست این گونه کارت برای کودکان؟ کودکان هم ارزش اون کارت چند سومونی میسته؟ و اکون کارت پروگرامش میداره وقتی که اینجا مثلا ما داخل شهری انتخاب کردیم از همین کودک مثلا 1 سومونی 50 درام از کارت وای الکی 50 درام گرفته میشه. یعنی الکی خود تجهیزات میداند که کارت وای کارت کودکان است بچگانه که هست تجهیزات الکی به طور اتوماتیکی از همین کارت 50 درام میگیره. یعنی که بیرون از شهر باشد 1 سومونی میگیره. برای دانشجویان یا خود نفقه خوران چی؟ اکنون طبق قانونگذاری برای دانشجویان و نفقه خوران حالا امتیاز مقرر کرده نشده است. کارت مقرری اونها باید استفاده برند. حاضر اکنون اینجا ما نسبت دانشجویان حاضر کاربری چون که انبوه اساسی مثل هم دانشجویان بسیار استفاده میبرند از همین نقلیات همین جهتاشون حاضر کاربری کرده استفاده که برای دانشجویان ممکن یگان نموده امتیاز وای کرده شود. راه اندازی شود. مثلا ممکن و 20% یا 30% ارزان تر کرده میتونیم. حاضر ما کاربری کداشیم ممکن بعد مرحله های نوبتی و اینا البته ما حل میکنیم برای دانشجویان. یعنی این قدم های اولین است شاید اون کمبودی هایی که مثلا بعدی فعال گرداندن همین تجهیزات البته روی کار می آید حتما سری اون مسئله نیست شما اندیشه میکنید و برای اصلاحش کوشش میکنید. کارت های موقتی هم پیش بینی شده است مثلا شاید یک نفر نقلیات شخصی خود را دارد یک نفر دیگر شاید مهمان شده آمده است به همین شهر کارت دائمی برای وی گرفتن کارت دائمی شاید ضرورت ندارد قلای نیست عموما برای آنها یکون کارت موقتی هم پیش بینی میشود شاید یک دفعه یا 2-3 مرتبه استفاده میبرند و خلاص از همین خدمت رسانی نقلیات جمعیتی اتوبوس. متاسفانه کارت های موقتی یا کارت های دائمی مثلا این نمود مسافران کارت را دسترس کردن و نه تنها برای شخصی خودشون مثلا فرزندشون بتیان یا اون دوستی نزدیکشون به مثال این کارت شخصی حساب نمیشه. دیگر مثلا نزدیکان مثلا اعضای عائله آنها کارت همین شخص کردن اگر یک تا کارت گیرن مثلا هنگام ضرورت نشدن مثلا دیگه شخص این کارت به گفته استفاده برده میتونه. مثلا اگر رفته همون کارت رو ما خب شاید گم کردیم ما دوباره رفته باز کارت خریداری میکنیم یا اون رو برقرار کرده میشود در حالت دوباره خریداری کردن اون مبلغی که در توازن باقی مانده است با این کارت نو میگذرد یا نه؟ همین قفای کارت نیست که در حالت گم شدن کارت مثلا کارخانه مسئولیت ندارد یعنی اگر شخص با عیب خودش کارت را گم کند این وقت و میتواند عمده کارت نو گیرد در حالت مثلا کارت نو گرفتن و ارزش این کارت را باید از نو پرداخت چون که کارت گم کردگیش به ارزش بازگردانی وقتی که کارت را پیشنهاد میکند سونی داده میشد از بس که وای کارت گم کرد و مبلغ الکی بازگردانده نمیشد. انا همین نوگانی و شرط و شرایط و قاعده ای که اینجا با ما فهمانده استادن خب شمایان را قانع میکند خب همچون استعمال کننده مرحمت اندیشه خود را گوید گیرید. البته این قانع میکند برای ما هم باز هم آسانتر میشد در شرایطی مورد خیلی که کرونا ویروس میگن. با ما یک سوال خود را داشتم که آیا از دیگر کارت ها نیز ما استفاده برده میتونیم یعنی که از بانک اسخط کارت یعنی که الف کارت از این کارت ها استفاده برده میتونیم یا که نه؟ البته استفاده برده میشود فقط با طریق همیان الکترونی ما باید اگر شما استفاده برنده بانک اسخط باشید از طریق همیان الکترونی بانک اسخط با همیان الکترونی دوشنبه سیتی مبلغاتون رو میگذرانید بعد از آنجا با کارت خود میگذرانید. در مجموع من بسیار میخواستم مرحمت محترم رانندگان همین نوآوری را خوش پذیرفتید و به پورگی برای شما قلای و معقول است و من بعد نقشه های شما معقول است برای ما برای این کاربری تیار هستیم برای با ما سوال ما است که همین مبلغ ما چی میگه معاش ما تیزتر داده شد با بهتر میشد. خب در حالت گذشتن به پرداخت غیر نقدی یا الها حالا هم در وقت گذشتن معاش در وقتش شد با بهتر میشد. شمایان به واسطه با مسافران کار میکنید دوامی روز
مثلا نمیدونم و 18 ساعت است یا 12 ساعت یا 8 ساعت است شما کار میکنید و شما با همه اون معمای و نافهمی ها روبرو میشوید شما باید سوال جواب کنید و اون پرابلم هایی که پیدا میشود به مسئولان رسونید اگر در همین مورد یکم پیشنهاد داشته باشید یک بار میشنویم همش خوب است سلامت باشید جاری نمودن پرداخت غیر نقدی در اتوبوس به چه خاطر راه اندازی گردیده ایستاده است مرحمت اینجا بسیار یک شاخه های اساسیش را استاد گفتند البته این تجربه اول در شهر باشد لیکن در پایتخت البته 2-3 سال اخیر جاری شده است و نتیجه اون رو هم ما البته دیده شنیده ایستاده ایم خوب مرحمت گزارش به طریق غیر نقدی خدمات رسانی این یک قسمی همین لایحه تطبیق لایحه رشد نقلیات جمعیتی خوجند به حساب می شود این لایحه از یک چند قسم عبارت است یک قسم ترکیبیش همین گزارش به طریق غیر نقدی خدمات رسانی غیر از این طریق غیر نقدی برای راه اندازی قرارهای حکومت جمهوری عایدی گزارش رشد همین ساحه غیر نقدی خدمات ساحه ما هم ساحه خدمات رسانی به حساب می شود برای همین مساعدت می کند اهم اساسش طریق غیر نقدی با ما امکانیت میداد که با مسافران تیز خدمت رسانیم مثلا من حاضر بسیار مسافران وقتی که وارد اتوبوس میشن برای راهگیری پرداخت کردن با کاندوکتورها مثلا پول میتیان بقیه میگیرن سوال و جواب میکنن و این یک وقتی معین وقتی که ما طریق کارت میگذاریم همین یک گله وقتی خدمت رسانی ما صرفه میشه مسافر میتواند با تیزی از همین خدمت رسانی برخوردار شود باشد که با تیزی همین خوب جریان همین پروسس اجرا شود این بسیار خوب میشه غیر از این من در مرحله تنبشوی رو ما باز مشاهده کردن ممکن در مرحله حاضر من چخیل که حاضر کسلی کرونا ویروس من با عمل آمدگی همین معامله پول نقدینه از بین میرد پول نقدینه هم یکی از واسطه‌ای که همین بیماری گذرانیش به مساعدت بود همین هم برای وای مساعدت میکنن هم برای پیشگیری خب تشکر مرحمت اگر یگان سوال باشد پرسیده گیرید وگرنه پیشنهادها باشد ما میشنویم مرحمت کسی از شما پیشنهاد داشته باشد خب بیان کنید من سوال داشتم نسبتی تجهیزاتی که به ما گفتن دو تگمچه دارد یعنی که داخلی شهری بیرون ما هم تگمچه رو پخش نکرده یا کارت رو داشته میتونیم قبول میکند یا نمیکند اگر منطقه سفر رو انتخاب نکرده ما کارت رو گذرانیم این تجهیزات همون ارزش از همه ماکسیمالی میگیرد برای همین از کارت همون مسافر ارزش از همه بلند برای همین من خواهش میکنم که چند سومونی 2 سومونی و این حالت علاقه ممکن بر ضرری هم مسافر شد برای من خواهش میکنم که البته منطقه سفر درست انتخاب کرده سونی کارت رو گذراندن لازم است واسه پول نقد کرده 1 سومون دونی شهر تا سومون بازار 1.5 سومون تا مثلا شهر غفورov 2 سومون پول نقد کرده وقتی که پول کارت میگذاریم دو نمودی طرف میشد تا سومون بازار 1 سومون از سومون بازار اون طرف تا شهر غفور یا بوستان 2 سومون میشه فهم شما مرحمت اگر علاوه کردنی باشد میشنویم در همین مورد در عین حال 2 نمودی طرفه موجود است در شهر خوجند همین چخیل که گفتم تا سومبر تا دیگر از تجربه شهر دوشنبه باشد در آنجا طرفه یک نمودی طرفه جایگیر کرده شده است 120 درهم برای همه نمودی خط سیرها داخلی شهر بیرون از شهر یک ایستگاه 10 ایستگاه یک نمودی یعنی یک نرخنامه معین شده است در همه جا در تجربه جهانی بسیار جاهای هم همین خیر یک نرخ تصدیق کرده شده است از سبب آنکه در شهر خوجند موقع جایگیری گئوگرافی همین خیل مجبور میکند که طرف یک چند خیل باشه برای همین در اونجا 2 تگمچه گذاشته شده است میفهمیم این 1 سکوند یا 1 ثانیه 2 ثانیه وقت گیردم این وقت اضافه میشه ما میخواستیم که طرف یگانه را انتخاب کنند یعنی آینده طرف یگانه شدنش شاید از احتمال دور نیست اگر تصدیق شود طرف یگانه تشکیل شود ما بعد میتوانیم وقت اضافه صرف نکرده با اتوبوس وارد شده کارت رو نزدیک میکنیم میریم همگی 1 ثانیه
вақтро мумкин мегирад. ана дар ҳамин ҳолат ҳам сарфаи вақт мешавад ва ҳам сарфаи кисаи мо хуб ҳамёни мо. Ташаккур бошад, мо ҳам умедвор ҳастем ки шояд дар ояндаи наздик воқеан ҳам ана ҳамин мисли хуб таҷрибае ки дар пойтахти кишвар аст ё ин ки роҳандозӣ аллакай гардидааст тарофаи ягона ҷорӣ шудааст дар мо низ чунин хуб шавад бисёр хубтарин мешуд. ин бисёр аҷоибам ҳаст. Марҳамат, агар ягон боз савол ё пешниҳод дошта бошед мо мешунавем. ҳаст маблағе ки дар корти гумшуда буд мо метавонем ба корти нав гузаронем. фаҳмо фикрам. марҳамат. албатта ин намуди корт чӣ хеле ки кортҳои бонкӣ ҳаст, шумо занг мезанед ба шӯъбаи иттилоотӣ, корти худро муваққатан блокировка мекунед, баъд омада корти навро мегирад. аммо маблағи истифоданашавандаи корти 4 сомонӣ шумо бояд супоред, чунки шумо гунаҳкор кортро гум кардед. ин чӣ хеле ки пули худро аз киса гум кардед, кортро гум кардед. маблағе ки дар тавозунаш ҳаст ба корти нав баргардонда мешавад. инҷо акнун қайд кардан дар кор ки вақте ки ин система ҷорӣ мешавад, ман чӣ хеле ки дар боло қайд карда шуд, ворид шудан дохили автобус танҳо аз дери пеш, фаромадан аз дери миён ва қафои автобус. дар ин ҳолат ҳамин аз шаҳрвандон ман эҳтиромона хоҳиш мекардам ки вақте ки вориди автобус мешаванд, бо тезӣ корти худро аз қайд гузаронда, баъд оҳиста оҳиста роҳравро холӣ карда ба миёнҷои автобус гузашта ҳамин барои дигарон роҳро хона назди дери пеш ҳамин тамбашавӣ ваҳо роҳ надиҳанд. ҳамина ман ягона хоҳиш мекардам шаҳрвандонам бетараф набошанд нисбати ҳамин масъала. Ташаккур. ҳаминро ман ба фикрам давом метиҳам. барои гузаштан ба системаи нав дастгирӣ кунанд, ҳамроҳӣ кунанд ҳамроҳи мо, сари вақт кортҳоро гирифта тайёр шаванд, чунки ин система ба ғайр аз пардохт бо бисёр дигар функсияҳои дигар дорад. чӣ хеле ки мегӯянд вақти ҳозиршавии нақлиёт ба остановка ва ба истгоҳ бисёр функсияҳои дигар доранд ки барои мусофирон ин бисёр қулай аст. бисёр қулай аст. автобус вақташ мебиёд, соати муайян кади, минуту секунди муайян кади омданаш яъне ба телефонҳои мобилӣ, телефонҳои дастӣ ягон огоҳнома меояд ё хабар? Не. дар ҷаҳон ҳамин табло доранд остановкаҳо, минуту секунд кади мебиёд. ҳамин система ҳама ҳамин функсияҳоро иҷро карда метавонад. На балки фақат пардохт бо кортҳо, аммо саршавии кор ин бояд ки пардохт аз кортҳо шавад ва баъд таҳлил карда ширкат метавонанд ҳамаи намуди хизматрасониро боло бардоранд. таҳлили бисёр карда метавонанд аз система. акнун ман фикр мекунам ки оғози кор ҳатман мушкилиҳои ба худ хосро ҳам дорад ва минбаъд хуб дар рафти амалишавӣ дар вақти фаъолгардонӣ ҳамаи он камбудиҳое ки шояд рӯи кор мебарад, рӯи об мебарояд, он бартараф ҳам карда мешавад барои ронандаҳо. муҳтарам ронандаҳои азизи мо, ман пеш аз ҳама асабҳои мустаҳкам, роҳи сафедро ман орзу мекунам ва бо сабр ва бо таҳаммул бошед. албатта пардохти ғайри нақдӣ дар автобус ин тақозои замон аст. ин навоварӣ барои шаҳри хуҷанд бошад ҳам таҷрибаи пойтахт бо маврид ва мувофиқ будани ин намуди пардохтро дар нақлиёти ҷамъиятӣ исбот намуд. агар дар раванди фаъолгардонӣ камбудие ба миён омад, пас тавре дар боло гаштаву баргашта мо гуфтем ягон бокӣ нест. албатта ман боварӣ дорам ки он ислоҳшаванда аст. боқӣ то кадом андоза ин хуб навоварии мо самараи хуб медиҳад, инро боз вақт нишон медиҳад. барои иштирокатон ташаккур. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.